Unsa may imong tumong? Kontra. Now is the time for bold, Ah. sexy love cinema and Visaya erotica bring forth a new excitement in the Visayan film industry. It's more fun. Sige na, ato na ko, babe. Bye. Daan ko ba lagi? Trade ko, chika sa itong plan. Dirahay, ugway undangay ang kainit sa ilang mga lawas. Unsay buhaton nimo kung ikaw naunahan. Written, produced, and directed by Rod Maceda under Sexy Love Cinema and Visaya Erotica. Lami ba gyud kay ning laki ha? Lami kaayo.